أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرى مسيب بجول بتدير بالإسلام كلا كواود وانده هوري أدنى الله أنفو مسيب بمودون عبد الله جل بريكسيان سلمني سلمنا والإسلام سلمنا ويمبي الجنة فالجنة mi toriki Allah yo Allah waɗa min wonɗo e wolde o e wonon heɗoyiɓe yewtere nden e wonɓe darde yewtere men fop meɗen en jiyaɓe yimɓe aljanna wondude be ngureji meɗen e mawɓe meɗen wurɓe fatiɓe ya rabbal alamin hara en weltanike Allah subhanahu wa ta'ala on e weltanike mawɓe meɗen jibinɓe e lawol islam e weltanike kala ɓe musidɓe meɗen ka radio lawol kisal ka Facebook ka YouTube kala ka ɓe wawi feƴƴinirde nde yewtere ɗo fo yalla hawtude fo meɗen weltano en musidɓe julɓe tedduɓe haray miɗo yewta ɗo yewtere haray miɗo yafino moƴƴa e ceernoɓe ɓen e moko baaɓe ɓen e tedduɓe ɓen fof ko yewtere luggude seeɗa kono haray tigi tigi on ela sallam no maki la haya fi din haray hersindirgol ha ala ka nder diina haray ko fi honno ko tawata ko toɓɓere haray soñjude seeɗa haray ko nde ɓuri noon concernude haray inchallahu ko menen worɓe ɓe haray nde toɓɓere ɗo haray no woodi buy soñjorɓe nde soñja on ko woni ko e worɓe ɓen kono noon haray ko woni e lorroyde ko sonnaɓe ɓe ko honɗum woni nden toɓɓere haray ko fiika affaire rendigo haray ko fiika affaire yiidigal haray ko fiika affaire mbaldi haray no woodi toon buy e worɓe ɓen haray ɓe anda tigi tigi on ko honno ɓe wawata yettorde e sonnajo maɓɓe ma ɗum hay so tawi hara hiɓe andi joni ellaji hino ton hanaɗi wurtede ko adi kon taw nelaɗo sallah sallam no maki haray wata on ardu e sonnaɓe moɗon ɓen wano mummunte hun ardata e mummunte hun bi ma'ana argol tu yana e makko hande kadi hunta haaju hum mun kon immo jokka haaju hum hina non no wodi ko wiyete ko muqaddimatul jima ardiɗi ɗin taw ko adi rendigo ngu darugol darindirgol yewtugol mawlindirgol fijugol sifa ɗin piiji ɗi annduɗen noon fof en ala nadde détail majji ɗin ɗon no hani taw ko honɗum waɗata ɗum ɗon noon Allah no inni ka Qur'an wonde ma ndiyan gorko on ko honto ɗan iwata kaka keeci amma sonnajo on kaka hakkunde ƴiye ɓernde makko iwata joni noon so tawi tun a ari a yani e makko hande kadi haray an ndiyam maɗan hino ɓadi fi yaltugol amma kanko haray hiɗan woɗɗi joni noon si tawi har hande kadi an a itti shahawu ma on plaisir ma on iwi haray kanko noon iwari haray hino sonjamo moƴƴa ko ɗum noon si dina ka wi yon waɗu ko wiyete ko muqaddimatul jima ɗi piiji ɗi mi wolɗon dare fijugol ngol hande kadi darindirgol mawlindirgol wama asbaha zalika e ko nandidata e sifa ɗum ɗon kala ko wawata addande oya belanduru kala ko wawata addande oya weeli foti joni noon ko hikki ɗon hande kadi ko honɗum soñjata sonnaɓe no woodi woɓɓe goo e menen worɓe ɓen hara ndiyam maɓɓe ɗan hino yaawi moƴƴa moƴƴa noon hara no ɓe ɓadori sonnajo on haray hande kadi haray kamɓe wawi hebbugol ndiyam maɓɓe ɗan joni noon so tawi ɓe hibbi ndiyam maɓɓe ɗen hande kadi kamɓe haray ɓe ronki amma haray sonnajo on hande kankadi haray hay o fuɗɗaki taw plaisir makko on hino ari ɗon piiji ɗiɗi no woodi goɗɗum goo hino ton haray tigi tigi on no woodi ka nyawdoyte ka labtane no woodi goɗɗi gon ton haray ko sabu gere haray ko sabu jinnaru ko on tigi wondi kon kon ɗon ɗum ɗon woni yahode jooɗoyo hande kadi ka ngandi ka ɗaɗi haray ka maniyo on iwata ton hande kadi no fuɗɗori yidugol e ɓeygu makko no puusa haray hande kadi directement haray tigi tigi on o hibba ndiyan ɗan heña haray fi no seedira e makko joni noon si tawi hara hande kadi ko ñawdete kon ka labtaneji docteur ɓe ɓen ko ɓe innatamo hande kadi ko honɗum o watta ko yo ƴettu lekki hande kadi fi ko nennata ndiyam ɗam ma docteur ɓe ɓen ko honɗum ɓe innatamo hande kadi si tawi kanko e ɓeygu makko hara hiɓe fijude ko yo miijido fi piiji gono ton hara ko yowodira e rendigal ngal ma ɗum ɓe innamo honɗum hande kadi si tawi joni ko wawɗo waɗugol calcul ji o miijito fi probléme ji mathématique o miijito fiino ɗum ɗon ko honno solutionnerte si probléme ji goo no woodi hara ko ɗin hakkille makko ɗi woni iwa hande kadi kanko e ɓeygu makko ko ɓe woni e fijude kon ka mbaldi docteur ɓe ɓen ko ɗum ɗo marani solution joni noon diina l'islam kam si tawi noon hara hande kadi ko sabu gere
koko wiyete jinna e ñanne ma hara koko waɗa l'islam on no innuma ya ñawdir façon ɗi piiji nayi wonɗi e arde ɗo. mi fillito wonande kala gorko tawayɗo so tawi himo yidde e ɓeygu makko hara ndiyan ɗan hino yaawi heña ƴettata hay 30 seconde ma hay 1 minute hara kanko tigi tigi on o gayni hibbugol ndiyan ɗan o gayni versugol ko honno o ñawdorta. diina kan no wi ko yo jango ɓaawo kala julde subaka so o jalmini subaka on o janga o du'a wonɗo e arde ɗo o wi'a honno la ilaha illa llahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadirun nde laabi 100. sanga kala nde o salmini subaka o janga o du'a mo mi jangi ɗo joni nde laabi jelu nde laabi 100. mi fillitomo si o salmini subaka on o janga o du'a ɗo nde laabi jelu nde laabi 100. o wi'a la ilaha illa llahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. oɗo o jangamo nde laabi 100. si ɗum ɗon feƴƴi ɗiɗaɓum ɗum taqra'u suratul mulk o janga simore tabara nden o adi o ɗanade ma o heɗitonde imma o janga tabara on suratul mulk on tabaraka allazi biyadihi lmulku wa huwa ala kulli shay'in qadirun ha ngol yaltoya. so wawata jangude o watta ka téléphone makko ma kala ka o wawata wadde o heɗitongol ha ngol yaltoya ñande be ñande ko adi o ɗanade. tati honɗum o watta ko yo jangu ayatal kursiyo mo en fo anduɗen on allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum on o janga oɗo ha o yaltoya ka o lannoy ɗon wa huwa aliyul azim nde laabi 70 e nder ñallangal. mi fillitomo o janga ayatal kursi on e nder ñallangal e nder 24 heures on nde laabi 70 ko non tammunno. naya wonɗum o janga ɗi du'awuji wonɗi e arde ɗo. du'a arano on o janga honɗum o wi'a a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa. oɗo o janga mo nde laabi 3. mi fillitomo a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa nde laabi 3. du'a hikkiɗo ɗon on o wi'a bismillahi llazi la yadurru ma asmihi ma ɗum masmihi ma ɗum ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim nde laabi 3. bismillahi llazi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. o du'a ɗo o waɗamo nde laabi 3. du'a tammo on o janga a'udhu bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. o janga oɗo kadi nde laabiji 3. o gerdano mi woliri ɗo ni li muddati 3 ashhurin e nder lebbi 3. e nder lebbi 3 hara himo jokkindiri ɗum ɗo bi iznillahi ta'ala e dungaye Allah changeanayi mo ittanamo ɗum ɗon hara o yawata hibbugol ndiyan ɗan hara neɓa e moƴƴa inchallahu o hetta sahawu makko on sonnajo on kadi hetta sahawu muɗum on. mi fillito ko ɓuri e raɓɓiɗude wonande kala jogiiɗo probléme fi yawugol hibbugol ndiyan ɗan wonande enen worɓe ɓen ka rendigo haray himo wawi ñawdorade ɗum ɗo. ko honɗum wattara non ɗum kala nde o salmini subaka on o janga la ilaha illa llah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadirun nde laabi 100. ɗiɗi on ko o watta ñande be ñande ado o ɗanade o janga suratul mulki ko ɗum woni tabara on ma o heɗitongol. tammun ɗum ko honɗum o watta ko yo jango ayatal kursiyo e nder ñallal ngal c'est-à-dire dans 24 heures on nde laabi 70.
nayi on ko watta kon hino ɗo du'awuji tati ɗi o jangata. du'a arano on a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa, o janga oɗo laabi tati. du'a ɗiɗaɓo on bismillahi allazi la yadurru masmihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim, oɗo kadi laabi tati. du'a tammo mo jangata on a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma, o janga oɗo kadi laabi tati. o gerdani e nder lebbi tati bi iznillahi, si tawi hara ko gere insha allahu Allah ittanaymo. mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala kala jogiiɗo sifa nde nawnare ɗo o probléme ɗo hakkunde makko e sonna makko, yo allahu on ittanmo. kala mo jogaaki ɗum ɗo yo allahu on haray dandumo. kala ka julɗo nawni yo allahu on dikkinmo. mawɓe men faati ɓen fuu yo allahu on okkuɓe aljanna. enen kadi yo allah wurnu en fodde gurdam no moƴƴani en. yo allah ƴettitu en ñande ko tawata ko mayde nden woni ko moƴƴani en. yo allah okku en jannatul firdausi a'la. yo allah dandu en lette qabru. yo allah okku en timmode labande. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on kala moƴƴere ko heɓi e ɗum ɗo yo Allah sendindin en enen e ɓe ka radio Lawol Kisal e ka Facebook e wonande kadi kala sakitoyɗo nde yewtere ɗo e hoore aduna Allah on. yo Allah dandumo ande aduna o lakara, simo jogii ande kadi yo Allah on ittamo. hara inchallah bi iznillahi ta'ala yontere hande kadi haray hiɗen ɗo à partir de 22h30 ha 23h l'heure Paris. wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.